Ke rata re ngwane shuri lentswe la modimo re yo bala Bibele bukeng ya Jesaja from chapter 53 re lo thoma from verse number 1. Ke ne bonnete ba re Jesaja tlo ga ibela taba tše dintši kurumelo re tlo ibala ka moka ga yona re nyaka gore taba tše re di kwe ka botlalo. Ngwane shi Jesaja chapter 53 from verse number 1 ka leina la Sisimaya ke Isaiah mola ka Bibele ya Sepedi yona ere Jesaja ngwane shukarare e se ke ya go timella Jesaja or Isaiah 53 verse number 1 yona e balaga ka tsela ye e re setšhaba sa fetola sare ke mang yo a bego a ka dumela tšeo bjale re di begago le gona ke mang yo a bego a ka bona gore tše ke ditiro tša morena mohlanka wa gagwe o godile pele ga gagwe bjalo ka lehlogedi bokamotu wo melago mobung wo omilego o be a sena seriti le gona e be e seyo mobotse mo re bego re ka go mošetša mo go yena go be go se seo se ka re kgahlago mo re bego re ka mokganyoga re be re monyatša re mogana o be a phela a tlaišwa a tlwaetše go kwišwa bohloko go be go sena motho yo a ratago go mo lebelela re monyatša mme re sa mošetše eupša mahloko ao a bego a lebane rena a kwele ke yena ditlaišego tšeo re bego re di swanetše di wele yena mola rena re be re gopola gore o otlwa ke modimo ka matshwenyego ao eupša o hlabilwe ka baka la dibe tša rena a otlwa ka baka la makgopo a rena rena re ile ra boelanywa le modimo ka go otlwa mo ga gagwe ra fodišwa ke dintho tša gagwe ka moka re be re swana le dinku tšeo di timelago o mongwe le yo mongwe a eya mo a ratago gona eupša morena a mo rweša makgopo a rena bohle o ile a swarwa gampe eupša yena a ikokobetša a seke a re selo a itša kwana yeo e hlabja e išwago hlabong a ikhomolela bjalo ka nku ye e kotwago a seke a bolela selo o ile a swarwa a hlolwa a tšewa a yo bolawa mme le o tee wa batho ba mehleng yeo a se ele tša go bolaya ga gagwe hloko le ge ba be ba ratile go mmoloka le basenyi o ile a bolokwa lebitleng la mohume o be a sea ka a oba molato goba a bolela maaka morena o re e be e le thato ya ka gore go bolawe yo ke dirilego gore a tlaišwe lehu la gagwe e bile sehlabelo le tebalelo ya dibi ka gona o tla phela nako ye telele a ba a bona ditlogolo tša gagwe mme nna ke ka phethagatša merero ya ka yena ka morago ga tlaišo le go bolawa o tla buša a phela o tla tseba gore ga se a tlaišetšwa lefela mohlanka wa ka yo a senago bosodi o tla otlwa legatong la ba bantši mme ka baka la gagwe ka ba swarela ka gona ke tla dira gore a godišwe a dule le banna ba hlomphegago o gafile bophelo bja gagwe ka go rata a tlaišwa bjalo ka disenyi le ge e be a rwele dibe tša ba bantši mme a rapela gore badira dibe ba swarelwe ngwanešu temana ye re badileng o ikwetše ka ditsebe tša gago ngwanešu Isaiah o be a bolela polelo ya seprofeto Isaiah o be a bolela ka tsela ye le goreng dilo di tlo diragala ka gona o be a profeta tiro tše le gore ngwanešu di tlo phethagala godimo ga marana tšeso o bolela tiragalo ye le gore ngwanešu o be modimo a mmontšha yona mohlomongwe ka mokgwa wa pono
e le gona go mmontšiša gore Morena Jesu o swantse gore a tlaišwe a bolawe, mara taba tše di bontšiša batho ge ba be ba di lebelela ba be ba bona o kare Modimo wa mo tlaiša, mara ba ba sa tsebe gore ditiragalo tše ka moka ga tšona e be le ditiragalo tša gore Modimo o ba a phethagatša thato ya gage. Ngwaneso Isaiah ga e bolela o e bolela ka seswantšho sa gore taba tše di bontšha o kare Modimo o be a nyaka go tlaiša morwa wa gagwe. Ba bangwe ba be ba re ge ba e lebela ba bona o kare Modimo mohlomongwe wa mootla ka baka la magopo, ba bangwe ba be ba re e ba mo lebelela ba bona o kare mohlomongwe Modimo o be a mootla ka baka la gore ba bangwe ba be ba kwele a šetše a ipuletše gore yena ke yena morwa wa motho, ba thoma go bona gore no, botsebotse motho yo o tlaiša ke yena Modimo, o tlaiša ke tatagwe ka baka la gore o ipitša morwa wa Modimo. Na ke mang motho yo wa lenyatšo le le kaka mo e le goreng a ka ba ipitša ngwana wa Modimo? Ba ba sa tsebe gore taba tše ka moka tše di be di phethagatša ke Modimo ka sebele. Modimo ke yena a mo išitšeng koteng ya sefapano gore a šwele batho ba bantši, gore ga e bolela Isaiah wa e hlalosa gore o šwetše gore batho ba bantši ba kgone go lebalelwa dibe. Ga ya koteng ya sefapano e be le ka thato ya Modimo gore batho ba bantši ba tla ba lebalelwe dibe. Mamhla ngwaneso re bo mathobela re eme ka confident re a bolela re phološitšwe re hlatswitšwe madi ka baka la gore Jesu Kriste o re šwetše koteng ya sefapano. Isaiah ngwaneso o e bolela ka mokgwa wa porofeta gore ditiragalo tše o ba a bolela ntho e sa tlang, a bolela gore ditiragalo tše ka moka ge o di lebeletše ka leihlo la setho o bona e le punishment, mara go e lebelela ka leihlo la semoya o bona e le tokologo moyeng wa motho. O be go le swanetše ngwaneso e be le maswanedi gore a ye koteng ya sefapano gore a kgone gore hwela dibe. Mamhla ngwaneso re bolela ka tsela ye ka baka la gore le mamhla re sa e rara efankgedi ye ya gore Jesu a šela batho gomme re na dibe tša rena tša lebalela ka baka la gore tiragalo ye e be hlaga ngwaneso e be bonagala o kare ke movie, mara ka ditaba ka moka e be le sešupetšo sa gore ke tebalelo ya dibe tša rena ka moka. Ngwaneso ke rata bola mantšu a kere bjale ka letšatši la lekgolo e le Sontaga re gopola gabotse gore letšatši lona le e be letšatši la segopotšo mo e re Morena Jesu Kriste o ile a tsoga bafung. Go o e bala bukeng ya Johana from chapter 20 le yona ngwaneso e re botša ka tiragalo ya nako e Morena Jesu a išwa lebitleng a bolokwa ngwaneso lebitleng gomme ka letšatši la boraro a tsoga. E bolela ka Maria e re a kitimela lebitleng a ya go hlola gore ka nnete tiraga yolela Morena Jesu a e boletšeng gore e tla phethagala e phethagatše na. O be a sena go assurance mara o ba nyaka go kgonthišiša gore na ka nnete o tsogile na. Ya ba re ngwaneso ga a fitlha lebitleng wa humana gore leswika le rotošitšwe ga a sa le gona, lentšu la Modimo go le bala le tlhalosa gabotse gore a re a salutše go a rotoga moronga wa morena a botšiša potšišo gore na le nyakang ba phelang go ba hwileng. Morena Jesu ga a sa le gona fa o tsogile ngwaneso e be le ntho e maaka e se maaka ka baka la e be le mathomo in the history ya lefasele mo e le gore motho o ile a tsena ka gara lebitla fetša a tšwa. Ngwaneso re bile le baprofeta re bile le batho ba maatla ba ba šwile mara le mmamhla ba sa le ka gara lebitla le mmamhla ga ke bolela jale ngwaneso ba sa le ka gara lebitla. Morena Jesu le mmamhla ga re bolela ebile yena ya kgonne go fenya lekgula lebitla o ile a šwa gomme a tsoga. Ngwaneso I don't care gore na batho ba reta batho ka maina majwa, I don't care gore ba godiša motho wa nama ka mokgoma, mara se segolo kore ge motho a šwile a pala ko go tsoga se ke sešupetšo sa re motho yeno ba motho. Mara Morena Jesu Kriste o tlile lefaseng a šwa ka letšatši la boraro a tsoga. Go na le ntho e tlišang different gare ga medingwana ya lefasele ye le re bontšhiša ga botsone maatla a dutše kae. Batho ba bantši re dumela dilo mara bošišo ko rena ntho ene o e dumetše e ka kgona go go phediša na. Morena Jesu o fentše lelego le lebitla ke ka baka le ngwaneso re mo dumela ka baka la re dumela gore le rena o tlo re tsoša bafung. O bolela mantšu a ngwaneso ebile o tšere di-examples tše dintši tša di dirile o dirile mehlogo ye mentši ngwaneso ya go bontšiša gore ke yena tsogo ke yena bophelo. O e bala bukeng ya Johana chapter 11 ka story sa Lazaro ke sešupetšo sa gore ngwaneso Morena Jesu o na le maatla go tsoša ba hwileng. O re ga a bolela le Marita o mmotša mantšhoa o re na a o tshepe taba yena mohlomong ka lo e bolela ka na tsela ngwaneso re o ikwešiše a bolela re Marita ke nna tsogo
wa dumelang go nna o tla phela le ga a kago ka mantšho a mangwe go na le ditiragalo tše dingwe ngwaneso tše e le gore batho ga re di lebeletse ka mahlo a senama di bontšhitša e le semaka mara ga di fitlha go Jesu ngwaneso ke be e fetoga ya ba mohlolo lentšu la modimo bukeng ya Johana chapter 11 ka story sa Lazarus e be le example ya morana Jesu a nyaka go itliša go setšhaba sa gagwe gore dumelang go nna go mme le tla phela ga motho a dimetše go Jesu ngwaneso a tšere bophelo ba gage a bofa morana Jesu a re morana nna nka se ka kgona go iphediša a mofa a re gomme nna ke a dumela gore kwena manga bophelo gomme o tla phela morana Jesu ngwaneso le mma mohla letšatši ge le bolela le bitleng la gage go empty ga gona le marapo ka baka la re o tsogile bafuge ngwaneso ke ba bakae mo lefaseng ba e le goreng ebile ba bagolo ra ba reta ka maina magolo ra ba hlompha ka ditiro tša bona mohlomongwe ba na le tše ba di dirang batho ba ba hlompha mara mma mohlaga le bolela ba selekara le bitla nna ke re gona ke re tshepa Jesu wa ileng a šwatsera le bitleng a fetša a tsoga ka baka la gore ke eng ntho e le gore ngwaneso e re fa confident mo go yena a se taba ya gore o ipitša morwa modimo a se taba ya gore o tsogile o belegwe ka mohlolo o e le gore a sanka wa kopana monna le mosadi a tswana ke a belegwa ke moya halelela a se taba yeuwe taba ye re fang confident mo go yena le maatla ke gore o hwile a fetša a tsoga ke mamma mohla wa bolelwang in the history ya lefaseng wa e le gore o hwile a fetša a tsoga e sa le yena Jesu go sa bolelwa ka yena le mma mohla nna ngwaneso ke re gona ke re dumela go yena o tla go fa bophelo ke monga bophelo o fentše lekgolo le bitla ga a sa le gona le bitleng ba sa monyaka le mma mohla mara ga ba mo humane ka gore ga a sa le gona le bitleng o tsogile gomme a rotogela ga e le godimo mara o e bala bukeng yela ya ditiro chapter 1 o theoga le yona ngwaneso lentšu la modimo le hlalosa gabotse ka mokgwa e le goreng barutiwa ba gage ba nna le yena after a tsogile bahu lentšu la modimo le re a ba a rotogela thabeng gomme morana Jesu a ba ruta ka a seno fetša o bolela le bona lentšu la modimo le re gwa ba le maatla mokukang gomme le rona motšeela mosepetša la moiša le godimo ya ba gona ba se sa mmona ke rata mantšoa ba re ba sa lebeletšeng tše sobelela ya ba gona mo e le gore ba bona banna ba babedi ba barongwa ba apere botšhweu lentšu la modimo ba bolela le barutiwa ba ba bolela mantšoa ba re kana mokgwa no le mmonang a ya ka gona ke ka mokgwa tlogo o bua ka gona ngwaneso a re no dumela fela gore morana Jesu o šile a tsoga e fela re bolela gape le gore o etla o a boa o tlo tšea kereke ya gage nna ke re gona ke re ngwaneso e ba redi ka baka la letšatši la go tlaga morena a le tsebe ke motho e ba redi ngwaneso o e hlaganele gore tšatši le a boyang a go humane o swere tsela ya gage gore a kgone go tšea le wena o sepela le yena ngwaneso they are selected people ba e le gore ba tlo sepela le morena a se lefase ka moka ga a tlo re a tla rola lefase ka moka lentšu la modimo le re o tlo rola o tlo tšea kereke ya gage na kereke ya gage ke eng Paulos o re hlalosetša gore kereke ya modimo ke eng o re na ga le tsebe gore mebele ya lena ke tempele ya modimo na o tlo tšea ba ileng ba gage ba ileng ba mo amogela ba dumela mo go yena ba mo tshepa gomme ba mo golofela ba se ke ba kitimiša dilo tša lefase mara ba tshepa yena ba se ke ba golofela go dilo tša lefase ba tšea tshepo ya bona ba e bea mo go yena ga e tla o tlo tšea bona ngwaneso ke rata o bolela mantšu a kere a re sekebe ra phela ra itebala a re sekebe ra dula o kare mo lefaseng re tletše forever a re sekebe ra phela o kare mo lefatsheng ga go sa ne go tlo gwa ngwaneso lekgolo gona le tlo re tšea go sa kgathale gore modumedi goba modiradibe lefu ke tsela go batho ba dumelang go modimo mara lefu ke lefu go batho ba sa tshepe modimo ka baka la re ba dumelang go modimo ge lefu le tla le ba tšea le ba iša khutšo mola e le gore batho ba diradibe ga lefu le tla le ba iša lefu to lefu ngwaneso ga o sena Jesu ga ona bophelo mohlang o etšwa ka gara mmele wa gago o theogela le bitle e re ko botse moya wa gago ngwaneso o ya tahlegong ga fela o sena Jesu morana Jesu ke yena wa re kopantšha le modimo ke yena modimo a mo dirile sehlapelo sa rena batho ba re phela ga re dumela mo go yena re kgona go humana bophelo bo humana ga go yena ngwaneso bophelo ga bo humana ge ka ra ditšhalete o ka no huma wa rwala lefase lena mara mafelelong a dilo ke tahlego ya moya nna
fetoga sebaka se sa le teng ngwaneso mo le gore Jesu a ka go lebalela dibe nna ke re wena ke re fetoša moya wa gago o lebelele mahlo a gago go morena gobane tsa feta gore ga e bolela gore nna gore mahlo a ka a lealea goba a bontšhiša gore wa nyaka mara bothata kore ga a fumane mara gore ga a bolela mantši gore mahlo a ka a lelalela a lebelela dithabeng a bolela mantši gore hlakodišo ya ka e tlatšwa kaina a re ga e se morena mohlodi wa legodimo le lefase ka mantši a mongwe ba era gore ke be ke ikitimela dithabeng ke ipotsa gore ke tla humana thušo ke be ke ikitimela dithabeng ke ipotsa gore bophelo ba ka bo tla ba kaone ke be ke ikitimela dithabeng ke ipotsa gore ke mo bophelo ba ka bo tla phologang gona mara a boša ke lemogile gore hlakodišo ya ka e tla tšwa go morena mohlodi wa legodimo le lefase ke yena monga bophelo ka baka la ga go sana mo lefaseng motho ya ka phološang moya wa ka ge e se morena ngwaneso ya kerekeng ga go phološe motho e fela go thuša motho gore a tsebe modimo nna kere gona kere e ya kereke mara ngwaneso sa mathomo sese lentšu la modimo Matthew chapter 6 verse 33 e re tsoma mmušo wa modimo le go loka ga ona gomme tša bona o di nyakang di tla go latela ngwaneso ke rata gore mo lefaseng ga re phela pele ga ga o tla nyaka tša lefasele tsoma modimo pele gobane ga o ka itiša modimo pele dilo tša gago di tla sepela gabotse ga o ka tšea modimo wa modia first priority in your life, you will never go wrong. But you bantši ditsela di a fetoga maemo a fetoga re a tlaišega ka ra bophelo ba bangwe bošogo ga go robalwe ka baka la gore o tsene ka re ga dilo o swaba wa tsena le modimo nna ke re bona ke le tšea modimo o mo dira the first priority. God will never ever disappoint you. Lentšu la modimo le re go bao ba botile go morena ba mo tshepang ba ka seke ba jišwa ditlhong ngwaneso ke re go na le dilo tše dintšhi tše di diragalang o sekebe wa tšea ke mogofe wa lefase wa re batho ka moka ba ya bosobela le wena wa ya bosobela o sekebe wa tšea ke mogofe wa re ke tla reng ka re batho ka moka ba dira so nna ke re gona ke re ngwaneso tšea ka tsela ya morena modimo wa go rata ene modimo o rata o ka kwa ditaba tše ka baka la wa tseba gore wa di hloka gore o phološe moya wa gago lefase le re phela go lona ngwaneso re ka no ba re ipsina ka baka la re menate ke ye mentši re tla ra hloka go hlokomela gore kana motho mo a seatlela sa mmaruri nna ke kgathele gore na lefase le le go file eng a ke kgathele gore na o ipsina ka eng mara se se kgathatša moya wa ka gore ga o tloga o tlo ya kae ka baka la re go sena modimo ga ona tsela ga o sena Jesu ga ona bophelo ga o sena Jesu ga o tsebe tsela ga o tsebe nnete o re go Filipo re Filipi we ga o bone nna o bone tate ka baka la re ke nna tsela ke nna nnete ke nna bophelo a gona motho mo lefaseng wa ka yang go tate ga se ya ka ya ka nna ke nyaka batho ba ka dumela mo go nna gore ba kgone go ya go tate a gona motho ya ka tselang ka boropane lefaseng le re phelang go lona go tloga o ya legodimo a gona tsela ya shortcut tsela ke tše pedi fela tsela ke Jesu ngwaneso ya go ya legodimo ya go ya diheleng ngwaneso e no ba tsela ya gago wa ikgethela bophelo ba gago ngwaneso is the reflection ya tsela ye o e kgethileng ka mokgwa o phelang ka gona ngwaneso ke sešupetšo sa tsela ye o e kgethileng ka mokgwa o phelang ka gona ngwaneso ga go hloko gore go botšišo na wena o dumetše kae mara tsela ye o e swereng e tla re botša gore na wena o kgethile mang because lentšu la modimo ngwaneso o re ga e bolela Paulos o re bo ba leng go Kreste e ba di bopiwa tše diswa dilo tšela tša gale tšela tše tša go sebetša modimo di a feta motho o thoma go phelela modimo a thoma go sepela ka tsela ya modimo a thoma go ba sebopiwa se seswa sa morena e se sebopiwa se seswa fela mara e fela sa morena ya ba ngwana ya reng nna ke phološitšwe ke ya gae legodimo ngwaneso ke rata go no bolela mantšu mesong ya letšatši kere
tšatši la lekgono ke segopotšo sa gore Jesu o hwile e fela a tsoga o tšere matšatši a le mararo a le kare ga lebitla mara e fela a tsoga a hlola lehu le lebitla e re ke a bona mmušong wa leswiswi satane le matimona ba betha matsogo ba celebrate ba ipotša re go fedile o be a ipitša ngwana modimo o be a ipitša morwa modimo a dira mehlolo a re tlaiša re leleka ka ra maphelo a batho re ba controla mmamohla re moswere ka ga tronko ya dihele re mo tlaiša go fedile ka yena ba bona o ka re modimo o ke gana maatla mara ba sa tsebe gore ntho ba ithomile go itlo ba palela mmamohla ngwaneso re go botše Jesu Kriste o ka ra dipelo tša batho ba dimilione batho ba ba mo amogetše lefase ka bophara jale it's a nightmare ka re ga mmušo wa leswiswi ka baka la re Jesu o tsogile ene go tsogeng ga gaga ngwaneso go tliša phološo ka ra dipelo tša rena o re ga ba botša gore ka letšatši la Pentecoste moya o halelelang o tla tla o re ga ba botša pele ga išwa koteng tša sefapano go la mantšua o re go a lekgola ge nna ke sepela ke tloga ke tlo le tlogela ba tšhoga o reng banna re sepela le motho wa go dira mehlolo motho wa le re kgona go commanda le hlago ya theeletša mamohla o bolela gore o nyaka gore tlogela ba sa kwešiše ba re tuba ba gage mara a ba botša mantšu a re go a lekgola ge nna ke tloga ka baka la re ge ke sana le lena go na le dilo tše lengwe le ka se kgone go di-experience mara ge nka tsamaya go tlo le gola ka baka la gore le tlo lemoga dilo tšeo ke di dirang gore le lena le kgona go di dira ka baka la gore nna ke kwa modimo ke direla modimo ke kgontšha ke modimo mara lena le ka se kgone e sa le gona jwale mara ge nka tloga le tlo tshwana le nna ke ka baka le ngwaneso lentši la modimo le reng ka letšatši la Pentecost ba re ba sa dutše ba rapela gomme ba kwa modimo o mogolo o etla le godimo jwale ka mollo wa wela godimo ga batho ka moka ba bang ba rapela ba kopane ba le in one accord lentši la modimo le re ba kwa nthongwe ye e sanka ba ikwa e sa le babelego ba thoma go rapela ka maatla ba tletše ka moya o halalelang ngwaneso ga o sena moya wa modimo ngwaneso o ka se ka wa kwešiša taba tša modimo gobane moya wa modimo ngwaneso go tsene ka ra bophelo Paulos re ga e bolela gore ke kokotetše le Kriste sefapanong ga e sa le nna ya phela mara ke Kriste ka re gaka re hloka gore Jesu a rene ka ra maphelo a rena gore le ditiro tše re di dira gore di šeke yena ke ka baka le gore nako e nngwe batho ga ba kwešiše ga batho ba dira dilo tše dingwe ba modimo ka baka la dilo tše ga re itiriše ngwaneso e fela re hlahla ke moya wa modimo o bolela jwale bukeng ya Bagalata o re sepela le hlahla ke moya ke mo le tla go lesa go phetha ditumo tša senama ke dilo tše kae ngwaneso tše le gore o rata go direla modimo mara o tshwenya ke nama ke dilo tše kae tše le gore o rata go nyaka modimo mo amogele o phediše ke yena mara o tshwenya ke nama ke re go botša mantšu ngwaneso mara na Jesu o fentše ene le wena a ka go fenyetša ngwaneso o be a go bala ka re ga dilo ka moka o be o badilwe ka re ga go kokotelwa ga gage o be o badilwe ka re ga go lebalelwa dibe se se šetšeng go wena ke pelo ya gago dumela go morena gomme o tla phologa dumela go morena Jesu gomme o tla phela a go tshepiše mahumo ga go tshepiše mešomo ga go tshepišitše tšeo ke di-benefits ngwaneso mara sa se tshepišang sa go le feta ka moka ke gore o tla phela ke masanya ke bophelo ngwaneso a re nyaka go hwa ra ya tatlhego re nyaka go hwa ra phela o ka no phela mo lefaseng wa ba modidi wa hloka le $10 ngwaneso mara ga o ehwa wa humana khutšo modimo a ka go phediša re ile rapela ngwaneso mesong ye thapelo ya ka gore ngwaneso tšea morena Jesu ka ra bophelo ba gago re phela mehleng ya bofelo motho o hloka gore a boelane le mmopi wa bophelo ba gage motho o hloka gore a boelane le modimo phagamiša matsogo mo leng gona ke ile rapela le wena wa ntšhala morago ka thapelo ye e re go hlalosetše thapelo ye ke ya boineelo ya gore Jesu tsena ka gare ga pelo yaka tsena ka ra bophelo ba ka laola bophelo ba ka ombe monga bophelo ba ka a ke sa nyaka go phela ka go iphelela mara ke nyaka go phediša ke wena modimo re ile rapela modimo a go šegofatše ntšhale morago ka mantšu o re morena Jesu
re kwele lentšu la gago gomme re ya le amogela ka dipelo tša rena ka moka. Morena Jesu, re leboga go re kwetše bohloko wa re fa molaetša wa lentšu la gago gore mmamohla re go tsebe gore ke wena tsela le nnete le bophelo. Re ya go amogela ka ra dipelo tša rena jwale ka morena le mophološi wa maphelo a rena. Morena Jesu, mmamohla ke phološitšwe ke ngwana wa Modimo, ke tswetšwe ka madi a morena Jesu, ke ya gae le godimong. Ntebalele dibe tšaka ka moka ga tšona gomme ngwale leina la ka bukeng ya bophelo, ke ya gae le godimong ka Jesu Kriste. E re morena ke a leboga ge o ntebaletše gomme wa ntumelela gore le nna ke tsene ka gare ga mmušo wa gago. Ke a leboga Jesu, gomme ke a leboga ebile ke a go rata, ke a go tshepiša morena gore ke tlo go hlankela ka go rata ka go tshepagala ka leina la Jesu, amen. He's done so much for us, amen. Can we thank God for all that he's done? We thank you, Jesus. Thank you for giving us your all, God. And in response, Lord, we just want to give our all back to you, Lord, and just say yes. God, you've done so much. How can we not give you our lives? How can we not give you our hearts, our gifts, our thoughts, God? We want to give it all to you, Jesus. We surrender our lives.